Wadidaw, 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 wadidaw. Lihat teman-teman. Wih, ini sepertinya ada tumpukan pesak nih teman-teman nih. Wadidaw, 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 mantul. Coba kita lihat ya teman-teman ya. Kira-kira di dalam ini ada apa ya? Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Wadidaw, 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 wadidaw. Wadidaw, lihat teman-teman. Wow, ini ini ada si mini jelly. Wah, mantul. Wih, mantul sekali. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Wow, ini ada apa ya teman-teman ya? Wadidaw, ini ada ondel-ondel. Wow, si hidung putih. Wih, mantul. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Wow, ini ada bola emoji. Wih, mantul. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Ini ada ondel-ondel Pak Kumis. Wow, Pak Polisi, si kumis tebal ya teman-teman ya. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Wadidaw, 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 wadidaw. Wow, lihat teman-teman. Ini ada permen Yupi Strawberry Kiss. Wih, mantul. Wadidaw, 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 wadidaw. Wih, ini ada ondel-ondel Bu Cantik. Wih, mantul. Wadidaw, 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 wadidaw. Wih, ini ada Iron Man. Wah, mantul sekali. Wadidaw, wadidaw. Ini ada ondel-ondel Bu Dokter. Wow, mantul. Wadidaw, 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 wadidaw. Ini ada telur bebek. Wah, 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 mantul sekali. Wadidaw, 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 wadidaw. Wow, ini ada ondel-ondel Bu Polisi. Wih, mantul. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Wow, ini ada Superman. Wih, mantul. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Wow, ini ada si Tortor. Wow, mantul sekali. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Wow, lihat teman-teman. Ini ada Spiderman. Wih, mantul. Wow, lihat teman-teman ya. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Itu apa ya teman-teman ya? Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Wih, coba kita lihat saja. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Wow, ini ondel-ondel pocong. Wow, mantul. Wih, ondel-ondel pocong ya teman-teman ya. Wah, wah, wah. Oke teman-teman, jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya.